Ikaze muri aya makuru yo ku itariki ya 29 Mata, reka mbifurize kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe muri gahunda y'amakuru ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mugeze tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya mu buryo bunogeye ijisho. Urabizi ko buri mugoroba mu masaha nk'aya ngaya tukugezaho amakuru mashya arebana n'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni akazi twiyemeje kandi tugomba gukora umunsi ku munsi kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya byinshi bitandukanye ku birebana n'ayo makuru. Ni amakuru aba yaturutse muri Minisiteri y'Ubuzima. Ariko mbere yo gutangira n'iyi nkuru ku buryo burambuye, mbere yuko turebera hamwe abarwayi bashya bagaragaye uyu munsi, na mbere yuko rero tureba abakize, abakirwaye ndetse n'ibipimo byafashwe uyu munsi, mwibutse ko rero dushobora gukomeza kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ubu ngubu noneho amabwiriza hari nuko buri muntu uwo ari we wese usohotse mu rugo agomba kwambara agapfukamunwa. Niba rero udukurikiye ukaba uzi ko ukunda gusohoka mu rugo aho ugiye aho ariho hose, nyabona rero ambara agapfukamunwa kubera ko ari kimwe mu bintu byamaze gukaswa, kandi buri muntu uwo ari we wese ugaragara mu muhanda cyangwa se ugaragara ko agiye mu rugendo runaka agomba kuba yambaye agapfukamunwa aho agiye hose. Bitabaye ibyo ngibyo rero uzafatwa n'inzego z'umutekano kandi uzafatwa rero mu buryo butari bwiza. Ikindi kandi ushobora no kuba wasubizwa mu rugo aho kuba rero wakomeza kugira ngo ujye gushaka serivisi zimwe mu zo warugiye gushaka. Amakuru mashya kuri coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri tariki ya 29 Mata muri uyu mwaka w'2020 aravuga ko abanduye bashya ari abantu bagera kuri 13. Bose mu bantu rero banduye uyu munsi hakaba hamaze kwandura abantu 13 bose bashya. Ni ukuvuga ko abarwayi b'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuba 225. Abakize uyu munsi mu masaha 24 bakaba bagera kuri 3. Ni ukuvuga ko rero uyu munsi hakize abagera kuri 3, abamaze gukira bose hamwe akaba ari 98, mu gihe abakirwaye ni abantu bagera ku 127 mu bipimo by'abantu 1705 byafashwe uyu munsi wo ku itariki ya 29. Uyu munsi rero hafashwe ibipimo 1705. Hanyuma rero hagaragara abarwayi bashya 13, bahakira abandi bagera kuri 3. Ibi rero bikaba bigaragaza ubwiyongere bw'imibare y'abanduye mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka n'abo bakorana. Abarwayi bose barimo baravurirwa ahantu habugenewe kandi barimo baroroherwa. Murasa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwa cyane rero gukaraba intoki kandi kenshi. Ikindi kandi mukagoma mu ngo zanyu, udupfukamunwa tugomba kwambarwa iyo abantu bavuye mu rugo ndetse n'iyo bahuye n'abandi benshi nko mu nsisiro ndetse n'ahatuye imiryango myinshi. Uyu munsi kandi umukuru w'igihugu nk'uko rero byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Uganda ari we Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko yagiranye ikiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umukuru w'igihugu cya Kenya ari we Uhuru Kenyatta, kugira ngo bemeranywe ku birebana n'uburyo hashobora rero kuba habaho igisa n'uburyo aya makamyo ashobora kwambukiranya atwaye ibicuruzwa akaba ava mu Rwanda ndetse n'ayinjira mu Rwanda aturutse mu bihugu rero maze kuvuga haruguru, yaba Bugande yaba igihugu cya Kenya, kugira ngo barebere hamwe rero uburyo iki kibazo gishobora kuba cyakemuka, kubera ko aba batwara amakamyo ndetse rero n'aba bashoferi b'aya makamyo nibo bakomeje kugenda bagaragaza ubwiyongere bunini ku birebana n'abarwayi bashya b'icyorezo cya coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Si mu Rwanda gusa, kubera ko niba umushoferi ashobora kuva hano mu Rwanda yanduye akagenda akajya muri Tanzania, ni ukuvuga ko rero n'aho agiye hari abandi azanduza, uwagiye Uganda cyangwa se n'uwavuye Uganda. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye ku birebana n'abashoferi b'aya makamyo. Gusa rero mu minsi ishize bari batangaje ko umushoferi agiye kujya azana ikamyo akayisiga ku mupaka, hanyuma hakaza undi akayikomezanya uvuye mu gihugu ari muzima, akayikomezanya akayigeza mu gihugu, akagera rero ahapakururira, hanyuma akaza gusubizayo ya kamyo, undi nawe akaza kuyisubira nayo aho yari avuye. Nta birebana rero no kuba umushoferi yakwambukiranya imipaka kugira ngo birinde ikwirakwira ry'iki cyorezo. Iyo ngiyo rero akaba ari imwe muri gahunda iherutse gutangazwa ko ishobora gushyirwa mu bikorwa kugira ngo dukomeze kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo, cyane cyane ku birebana n'abashoferi b'amakamyo, nk'uko ubwiyongere bw'imibare y'abanduye bukomeje kugenda bugaragara mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka ndetse n'abo bakorana. Umuntu wese rero wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa se agahisha ibimenyetso byayo, abakize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi abihanirwa n'amategeko. Ibimenyetso by'ingenzi bya COVID-19 ni inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese rero ashobora kwipimisha akoresheje telefone ye igendanwa
ugakanda akanyenyeri rimwe rimwe kane urwego maze rero ugakurikiza amabwiriza cyangwa se ukitabaza umujyanama w'ubuzima ukwegereye. Ushobora no kuba wakoresha nimero ya telefone itishyurwa ariyo 114 cyangwa ukandika kuri WhatsApp ariyo 0788 20 maze ugahabwa ubufasha ku birebana n'icyorezo cya coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero abantu benshi bari biteze byinshi bigiye bitandukanye birebana nuko hashobora kuba hasohoka amakuru ajyanye no gufungura gahunda zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ariko ibi birasa naho rero ari ikibazo gikomeye kuva hakomeje kugenda hagaragara abarwayi bagiye batandukanye. Gisa ari wowe kumva bafungura kubera ko rero imibare y'abarwayi ikomeje kugenda izamuka, ubona hashingirwa kuki kugira ngo bafungure? Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru ku itariki ya 27 akaba ari mu minsi 2 ishize, yavuze ko rero mbere yo gufungura hazabaho inama ya guverinoma yiga ku birebana rero n'abarwayi bashya, bakarebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, bakareba ibipimo byafashwe na Minisiteri y'Ubuzima, hanyuma nyuma y'ibyo byose bamara kubisuzuma no kubireba bakabona rero gutanga uruhushya rw'uko hari bimwe mu bikorwa bizasubukurwa cyangwa se bakagumishaho gahunda ya guma mu rugo kugira ngo abantu bakomeze kwirinda no kwitwararika muri ibi bihe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Bisa naho rero ari icyorezo gihangayikishije isi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ni icyorezo dukwiye gufatanyiriza hamwe kugira ngo tugitsinde mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubufatanye bwa buri muturarwanda wese burakenewe, ubufatanye bw'abanyarwanda ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye nabwo burakenewe kugira ngo dukomeze kurebera hamwe rero uburyo dushobora kuba twahashya iki cyorezo. Ariko nanone rero ibi ngibi bikaba bigomba kujyana n'uburyo twitwararika n'uburyo dukurikiza amabwiriza. Ikindi kandi abantu bakomeje kurenga ku mabwiriza, abantu bica amabwiriza nkana, abangaba rero bakwiye guhanwa ku buryo bukomeye cyane, kubera ko iyo wica amabwiriza ubuhemukira umuryango wawe, ubuhemukira abo mubana, ubuhemukira sosiyete nyarwanda ndetse unahemukira igihugu muri rusange, kubera ko niba bavuze ko rero hari byinshi mu byo tugomba kwirinda, wowe ukaba wafata inzira ukagera aho werekeza kandi ubizi neza ko ntaho ugiye, ubizi neza ko ushaka guhangana n'inzego z'umutekano, ubizi neza ko nta na gahunda yihutirwa muzavuze ugiye gukora. Ibingibi bigaragaza kutumva kandi bikagaragaza ko hari abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda barenga ku mabwiriza yo guhangana n'iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero twizere neza ko mukomeza kwirinda kandi mukanyirinda kuba mwacibwa amande. Urabizi ko umuntu wese ufashwe afatwirwa rero mu muhanda cyangwa se ufatiwe mu kabari no mu bindi bikorwa byose birebana rero n'ibitaravuzwe haruguru, mu kuba rero abantu bemerewe kubikora, uwo nguwo ahita acibwa amande y'ibihumbi 10 ndetse byaba na byiza bakamugeza muri gereza kugira ngo abanze rero yumve uburemere bw'icyaha ndetse n'ikibazo afatiwemo, aho kugira ngo rero abe yarekurwa kandi abizi neza ko ibyo yakoze ari amafuti, kandi akaba abizi neza ko rero ibyo yakoze bihabanye n'ibyatangajwe ndetse rero binahabanye kandi kure cyane n'ibirimo birakumirwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bwacu. Reka rero mbifurize kugira umunsi mwiza kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ikindi kandi mukomeze kunagirwa na gahunda zacu mubabarire, mukomeze gukora kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera, hanyuma mujye muba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu. Reka rero mbabwire ni gahunda y'amakuru nakagaruka, mukomeze kugira umugoroba mwiza ku bari mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika, namwe mugubwe neza. Hanyuma abadukurikiye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadukurikiye muri mu masaha y'igitondo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye za Canada, muri Norvège, Australia, Denmark ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, namwe twizere ko mukomeza kugubwa neza kandi munakomeza kugira ibihe byiza. Abantu bose rero ndabashimira bagiye bakora subscribe ku muyoboro wacu w'amakuru yizewe kandi agezweho. Kuva rero twatangira mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize, abantu benshi bagiye batugaragariza ko badukurikira umunsi ku munsi muri gahunda zacu z'amakuru ndetse n'ibiganiro twaguteguriye tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Mu mubare munini rero w'aba subscribers tumaze kugeraho, umubare munini w'abantu bakomeje kugenda n'ubundi bakora kuri subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tuzamuka umunsi ku munsi. Mwese turabashimira, iyo bitaba ku bwanyu cyangwa se iyo bitaba imbaraga zanyu ndetse n'ubwitange bwanyu, ntabwo rero twakabaye tugeze ahangaha, nubwo twakabaye hari byinshi mu byo tumaze kugeraho twakabaye dufite. Ariko nanone kubera ko
mwitanze, kubera ko mwagaragaje urukundo, kubera ko ikindi kandi mwagaragaje ko muri abantu mukeneye kubana natwe, mukeneye kumenya amakuru, mukeneye kumenya byinshi bitandukanye ku birebana n'icyo tugenda dutangaza mu nkuru zacu za buri munsi. Turabashimira cyane, niyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo dushimire buri muntu uwo ari we wese uzi ko yakoze kuri subscribe kandi unabizi neza ko yanyeganyije akazogera. Ariko nanone ntabwo rero twavuga ko abantu bose bagiye bakora kuri subscribe, hari n'abagiye bagenda bitewe n'impamvu zabo bwite zitandukanye, ariko n'uburenganzira bw'umuntu waje hano afite gahunda yo kumenya byinshi bitandukanye ku makuru azayamenya, ndetse n'undi uwo ari we wese rero wumva ko hari byinshi akeneye kumenya mu makuru yacu ya buri munsi, natwe tuzabimugezaho, kubera ko ari inshingano zacu kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye kandi amakuru amwe mwifuza ku birebana na gahunda yacu y'amakuru. Umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese, bye bye.